Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. ثم قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. صدق الله العظيم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين. Semuliakan, sehormati Al-Ustadz Haji Muhammad Hasbi Husaini LC, Direktur PT Madian Wisata. Ya, jadi yang mau berangkat umrah haji, ada wasilah kita di kampung kita yang sangat luar biasa ini, Masya Allah. Semuliakan, sehormati Bapak Camat Watang Sawito, Kabupaten Pindrang. Semuliakan, sehormati Babin Kamtibmas yang Masya Allah setiap kegiatan keagamaan, kegiatan masyarakat selalu hadir, menandakan bahwa daerah kita adalah daerah yang aman, damai, tentram. Amin. Amin. Semuliakan, sehormati pengurus masjid dan panitia penyelenggara kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin ini kegiatan Maulid terakhir kalau di daerah Bugis. Ya. Tapi kalau di daerah Jawa, Pak, tidak ada batasnya. Maulid itu kapan aja boleh maulid. Ya. Cuma ini ada naogie, istilahnya ini mungkin maulid terakhir apa makawe nih mame raja sih tahu Tapi tidak apa-apa karena ini musim peleko. Alhamdulillah tadi sudah makan peleko tadi di rumah panitia, Masya Allah. Memang peleko itu aslinya di Pindrang. Semuliakan, sehormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita. Ini majelis taklim yang berwarna-warni, ada merah, kuning, hijau, putih, abu-abu. Mudah-mudahan lunas mana nih jilbab tak, amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kami nama lebih di antara seluruh Nabi yang telah Allah ciptakan. Siaga egana Nabi nania suro na pancaji pong Allah Ta'ala, satu-satunya Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai Nabi besar hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana tu biasa koma maulu itawe ditulis peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut Nabi besar? Kira-kira bu meloka makutana aganna Nabi Muhammad malupo, aganna Nabi Muhammad batua. Halo, aganna Nabi Muhammad SAW maraja malupo batua. Pangkana natania agana pale waramparana agana pale
Hah? Oh. Benengnya na karena waramparang mesti ada di dalam Al-Quran Nabi besar Sulaiman alaihi salam. Apa Nabi kami nasogi Nabi Sulaiman. Dalam beberapa riwayat ya Nabi Sulaiman namoje kasih-kasih na bolana ulawat to. Ya to? Benengnya na karena amacanganna mesti angkalalan na kurangnya Nabi besar Musa alaihi salam. Apa ya Nabi Musa? Jangankan semut, jangankan olo-kolo, puang Allah Ta'ala bawa mak bicara langsung Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah iya Nabi Musa mak bicara langsung puang Allah Ta'ala. Tapi dia gagak kolalan na akurangi Nabi besar Musa alaihi salam. Benengnya na karena gartakna. Tentu angka kolalan na akurangi Nabi besar Yusuf alaihi salam. Pak Nabi kami nak magaretak Nabi Yusuf alaihi salam. Maka dah maga garetak Nabi Yusuf. Bu. Angka sewa waktu mak depu-depungan makun reye ibu-ibu matangangi ma polo-polo ladang. Sayur-sayuran kemana mikro. Matangangi na watta-watta na polo-polo yaro, na ire-ire yaro agak senang ladangi. Tapaan kay Nabi Yusuf labe, na dena sadingi na watta-watta yaro jarina. Dia iris-iris itu tangannya dengan pisau si bawa nadangi. Na dena sadingi na aga sanay na iris-iris pisau yaro jarina. Sangki gertak na Nabi Yusuf terlena nite gertak na Nabi Yusuf. Maka kata sendiri gertak na Nabi Yusuf na nawatta ni jarina makun raya na di pa na sadingi kulano ni Nabi Yusuf. Ya komelo kimi tegarta na Nabi Yusuf, perhatikan di pacaramai. Ya kurang lebih Nabi Yusuf ya. Bu. Ya usuro maki perhatikan ni Pak Mega cakarudo. Deba ya madapi. Iya Nabi Yusuf sangki garatakna na niya tauna ukopong Allah Ta'ala. Ang kanang kasewa waktu ya Nabi Yusuf digoda kumakun raya. Pikir cara na igoda ya cueri icece ya Nabi Yusuf mutama lalun na kamarai. Waktu na tama kamurai tapat tama tu ya makun raya cantik. Wah, etama lalun na kamarai nagoda Nabi Yusuf. Waktu na nagoda Nabi Yusuf na pakedo-kedongan ni je mata aga kamana ni rogayana pa iya tumakun reye kumagoda-goda mega to je gayana. Apa mega to rowita ro ko Facebook ko Instagram ko TikTok biasa tapa na pacollo lilana ta ce de mapa pe. Itu wanita penggoda itu. Ya. Nagoda-goda Nabi Yusuf Pak. Waktu na nagoda Nabi Yusuf aga nasa Nabi Yusuf inni akhafullah. Me tauka ko pong Allah Ta'ala. Mapa ko matoro makun raya aga burane mako koy godai. Iya burane mako koy godai okko makun raya dena nakada inni akhafullah. Maka daman bawang ini kesempatan. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Benengnya na karena asogiran, benengnya na karena pangkat jabatan. Benengnya na karena amacangan, benengnya na karena garata, dena diasang Nabi Muhammad, Nabi besar, nasabak sinin na Nabi-Nabi lainnya, ang kamanang iwiringi kalabiha po dari Allah Ta'ala. Tapi seti kelebihan na punay Nabi ta, disebut Nabi besar, dalam Al-Quran dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, kamu disebut Nabi besar karena akhlakmu yang sangat mulia. Ampe kedomu makasing. Jadi itu kalau kita malabibo, ampe-ampe tayo pwede ceng. Halo? Iya nang kataw matandre jabatan na madodong ampe kedo na maja sipa na maja ampe na dega galabit na yatu. Betul tidak? May gadoy na naliwas sombon na iyan alab uy sa mga lupalapo. Wah, si lolo na pole magkawi kasapulo ni dua lo umra na di na di nuleg giling ulun na papada ko ta kancing ni.
Apalagi ako haji baru na lobot tingin na din na ito na meron mabisa pa nito ito na lariasa. Ya ko isuro mabisa pa nito apa nasa ipon ngaji. Halo. Magi kira-kira na kwaro na mo ka 10 kilo haji pa ya ko tulimilo ki baway pa kalabi na de ka makasing ampe kinota de gaga pa lebih ng ipunay. Betul tidak? Bu. Namo tu panno ulawang allota. Panno ulawang kita. Halo. Iya ko taliwa isombota sa lachedeta makipenjaray. Halo. Mga kita macawa bu. Nenggaramana si Pak Balu sa kingker eh. Bu. Kenapa Nabi disebut Nabi besar? Karena ampe kedo na makasin. Tapadeceng sifat-sifatnya. Maka ada ampe kedo na Nabi tak maiga di dalam barasanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Na iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syadidal haya matan resiri wat tawadu mappa karya wa ale. Itu si umat na Nabi tak mappa kasiri-siri. Itu umat na Nabi tak. Yang ko Nabi tak matan resiri. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pak. Yaitu tudangi narikku mak bicarai, apalagi narikku si wujud rupai mak bicara. Papa de launa ko macarame tau we tudangi, yaitu Nabi tak denang kana tatongu tuna ko macarinte tau we. Ya po ini macarama ustaz si seleu tu tak tatong. Pura si kiri kanan kiri mengerti ustaz nak asam ura. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Itu Nabi sangat luar biasa akhlaknya. Bu. 10 tahun etana Nabi tama ceramah kota Makkah. Sit di bawah ceramah Nabi tak sit di bawah. Dena mega. Aga ceramah Nabi tak bagaimana menyebarkan la ilaha illallah. Dik gaga mappatu, dik gaga mappamati, dik gaga mabberi dalle, dik gaga mabberi asugireng, illallah kecuali pun Allah Ta'ala. Itulah dakwanya Nabi 13 tahun di Mekah, bagaimana mengajak masyarakat Mekah untuk bertauhid, untuk masuk peloripung Allah Ta'ala. Setelah Nabi dakwah 13 tahun di Mekah, lete Nabi tak hijrah, malek ke dapurang lo pega, lo Madinah. Setelah Nabi sampai di Madinah, dakwanya Nabi baru mengajarkan tentang akhlak. Jadi ampi kedo na tu malak de napa guruan Nabi tari waktu nalatu Madinah. Akhlak apa yang diajarkan Nabi? Napa guru mana ni Nabi ta? Pekoi carana anak lori tomatuanna. Peke carana tomatuan lori anakna. Peke carana makunrei lori lakaina. Peke carana lakai lori bayanena. Peke carana bali bolai lori bali bolana. Peke carana raya lo pemimpinna, peke carana pemimpin lo rayakna, semua sudah diajarkan Nabi. Bahkan peke carana tahu tama lalan na WC, peke carana masuk lalan na WC, peke carana komelo imandre tahu, peke carana komelo imatindro tahu, pura mana ni na paguru Nabi ta. Itulah sebabnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ayat pacapura na paturu pung Allah Ta'ala dikatakan telah sempurna ini agama. Karena pura mana ni napa guruan Nabi ta lau-launa ampe-ampe na tauwe turi lebok na lino. Bu. Agay baca komero kita mau WC. Agay baca kalau kita mau WC dulu. Bu. Komero kita mau WC, agay baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Oh, doa makan ya roh. Doa makan. Alhamdulillah. Bu, ya kodeta pala doa masuk WC, ya kolatu kimatu bolata, ya kon kamu pa anak ta masikola TK, tepadangi makana apa bacanya doa masuk WC. Ya nampala tu anak ta masikola ko TK. Suruh Pak Guru ki bu.
Makanya nabita nigi tau melo tama WC. Napamulai ni nasaba aje abiona kaki kiri, baru mengikuti dengan kaki kanan, kemudian membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Ya ko malampelade ina mo makadaki bawang a'udzubillah. Yakka aje abiota na inapa aje atau tatama makade nabita ya tutawe de namate dua penyakit. Pertama, dek namate nasabak ikung. Tadi peringgaran nama pasiliwan-liwang. Yang kedua, dek namate ujangan. Jadi aku angka tahu mamali-mali ko melo imate. Biasanya ya tu ya ko tama WC pura si kaki kanan kaki kiri bahkan kanan apa lupa bawah tama lelet na WC. Itu bapak ibu. Itu konsep. Ya ko tama WC dahului dengan kaki kiri. Baru kaki keluar WC kaki kanan dan kaki kiri aja mau taruh aja kilik ya. Keluar WC kaki kanan dulu baru kaki kiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Cukup itu. Ya kalau ki malam pe alhamdulillahilladzi adhaba 'anil 'adza wa 'afani. Masyaallah. Ya Nabi ta permana kina pak guru. Ita gere Nabi ta hal-hal kecil masalah akhlak. Bu. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza dakhaltal ghurfa faruddu ilaih." Ia kota melakai mulalanna kamarai, iko makun reye apari-pari ko macue kolakai mutama lalanna kamarai. Bu, ia kota melakai mu kamarai, gati kita kamarai. Ini kemakada. Nabi banyak yang bertanya, Ustaz, apa fungsinya? Memang kedengarannya biasa, tapi efeknya besar. Apa mai ka makun rai, tama ni kamarae lakaina, alena monromo pisaliwa manonto pelining dosiar. Betul tidak? Iya. Sisan na tama kamarae tatte 10 wannya tatte sedi pawannya na tama kamarae. Tamana kamarae makade lakaina inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makada niga mate bapak, mate nila marupa napa ko tama. Bu, efeknya besar. Nabi tasuruki makada ko tama ni kamarae lakai mo pari-pari ko macet tama kamarae, kenapa? Efeknya besar. Di Sulawesi Selatan, Bu, Sulawesi Selatan termasuk Kabupaten Pindrang. Data yang masuk di pengadilan agama itu di Sulawesi Selatan tidak pernah kurang 500 orang bercerai setiap bulan. Jadi Sulawesi Selatan ini termasuk pabrik janda terbanyak di Indonesia. Bu, di Sulawesi Selatan terlalu banyak janda. Mohon maaf, dega maksudku singguki. Banyak sekali. Apa penyebabnya perceraian? Rata-rata penyebabnya bukan karena mertua, bukan karena masalah ekonomi, tapi rata-rata penyebab perceraian adalah masalah HP. Masalah apa, Bu? HP. Magai ia makun raya makokoe megani na pesek na HP na daripada na pesek na lakaina. Betul tidak? Agar bapak egora na betul. Magai na bayangka benena. Ia makun raya makokoe megani na pesek na HP na daripada na pesek na lakaina. Coba garek mitai. Macarama ustaz na gusok matoy ma HP mo di rumah HP mana la ilaha illallah. Naka jari na ibu nasa bebas HP. Bu. Matup yolo ta HP, kelingan na yolo. Ya, kelingan na yolo, ya. Melo iman re HP na napese. Man nasu HP na napese, napasusu anak na HP na napese. Melo matindro HP na miti napese. Masating ni HP na minasapa. Kebakara ko yung panda ni samanang. Magay nita ko HP. Masasa te ko Malaysia ni tamana ko HP. Si banci si tawe nita ko HP. Mak jallo ni kita Mirzani nita ko HP. Halo.
ni samanang magay tuli HP na minapas. Joli-joli lakay na nadenisangi. Ti sidape lakay na joli-joli ni lakay na nadenisangi. Magay ti HP na minapas na rin ang kanapas sa ilakay na. Betul? Allah. Makanya bu, makanya kung sidape na lakay ta, yan ang paliso ni HP ta lakay ta na tapasa-pasa. Pasa-pasa ulo na, pasa-pasa aja na, pasa-pusi na, pasa mana ngiriya. Bapak Emilo nih, pasa-pasa. Inilah penyebab perceraian paling banyak, Pak. Kenapa? Nega pasa nih di HP daripada naurusuk na lakay na. Ini masalah besar, Pak. Ini persoalan. Tacede bawa masalahnya update status. Wah, sungguh tega dirimu. Wah. Tak pernah baca sih roda matu bali bolana nasa kenapa kisai? Nabala siapa nasa ada deh. Tetangganya lagi kebetulan masa sebenarnya terpaksa langsung di perchattingan. Apa masalah tak Dinda? Lanjut perchattingan dan terjadi perselingkuhan. Lebih respek daripada suami tetangga daripada suami sendiri. Yeko suami ina mewa ya ada ma pada sanggara jemu etapan. Yeko seba ada sanai elakain na bali bolana mewa ada tapacak beru. Mau ki kemana Pak? Bu, inilah penyakit. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akhlak Pak. Dan itu sepanjang hidup Rasulullah. Setelah hijrah ke Madinah, lau-launa ampe kidona Pak Guruan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya Nabi Muhammad dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, kamu ini adalah pelopor akhlak kemuliaan. Kamu disebut Nabi besar karena akhlakmu yang azim, yang sangat agung. Malak bilak da ampe kidona Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, yaro Nabi ta. Biasa kita baca di dalam kitab Sirrul Asrar. Bahkan itu ada di Maulidul Barzanji. Angka dendro na bacana kina ropa Barzanji taro. Itu bukan hanya sekadar nyanyian. Itu dalam Mahallul Qiyam itu anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin. Ada tadi ya? Tapi lagu-lagunya lain toy dendrero. Itu model barasanyinya peko genaro. Anta syamsun anta badrun Allah anta. Ya, apapun nyanyiannya. Anta syamsun anta badrun. Engkau ibarat matahari, engkau ibarat bulan. Itu pujian. Anta nurun fauqa nurin. Engkau cahaya di atas cahaya. Anta iksiru wa ghali. Engkau seperti emas yang asli. Anta misbahus suduri. Engkau seperti apa? Engkau misbah. Engkau adalah lampu as-sudur di dalam hati. Yaitu Nabi Muhammad. Polo lebina. Yaitu Nabi ta disebut nurun fauqa nur. Cahaya di atas cahaya. Tajani riasetna tajani. Cahaya di atas cahaya. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad. Maka dana magir Nabi Muhammad disebut cahaya di atas cahaya. Ulama mengatakan ada 3 penyebab. Angka telu sabakna Nabi Muhammad disebut nurun fauqa nur. Yang pertama, ya Nabi Muhammad disebut nurun qabla kulli syai. Tajang ni riolotan ripanca jinna linolololisa. Jadi sebelum ipancaji linolololisa, yaitu Nabi Muhammad engkau memang. Jadi Nabi yang pertama diciptakan oleh Allah, Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Nabi? Dia nana fokus. Nabi niga pertama na pancaji kung Allah Ta'ala. Nabi
Nabi Mu. Tengah kira-kira cocok. Nabi Muhammad apa Nabi Adam? Silolona din rampi makada. Sebelum ipancaji lino lololise ang kabema ni Nabi Muhammad. Naputa na isiki makada niga Nabi pamula makada ki Nabi Adam. La ilaha illallah. Bu, niga Nabi pamula. Nabi Muhammad. Ya, maring telinga ya. Nabi Aku Nabi Muhammad pamulang sininna ya ro buku-buku yang sudah dicetak itu salamanan ya ro. Apa Nabi Adam nasa Nabi pamulang na Nabi Muhammad? Mana yang benar? Mamulang itu pusah. Angkana maka Nabi Muhammad, katona maka Nabi Adam. Bu, perhatikan ini. Ya ro Nabi Muhammad dalam kitab Sirrul Asrar itu dikatakan pada saat diciptakan Nabi Adam, rafi'ar ra'sahu ila sama'il 'aliyah. Chonga ulun na ukulani chonga ulun na loriara sero, naitay ukina kro la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makutani Nabi Adam upo pong Allah Ta'ala ipuang niga asan yaro sidapi asamu. Maka dari pun Allah Ta'ala ina royasa Muhammad tau ripujiku. Maka dari Nabi Adam ipuang angka gatau mu pancaji riolo na iya wasan iya tau pamulang mu pancaji. Maka dari Nabi Muhammad maka dari pun Allah Ta'ala Adam laula Muhammadin ma khalaqtuka ya Adam. Benenge na karena tenia Nabi Muhammad dia upancaji ko Adam. Wa ma khalaqta kulla syai pura dekto pancaji sirin na sewa-sewa. Jadi beningnya tanya Nabi Muhammad dia ni pancaji Nabi Adam. Tasela Nabi Adam maka dabe barat yang katungar ro de pancaji rioloku iya. Makanya itu Nabi Muhammad maka dia itu panrita tapa hakiki pamulangi ri hakiki pacapurangi ri lahireng. Ia koma bicara hakiki ki pamulangi Nabi Muhammad. Ia koma bicara lahir ki Nabi pacapurangi Nabi Muhammad. Ia natu nakada to pandritata ambukna watakale Nabi Adam. Tapi ambukna nyawai Muhammad. Sisut yupakuling ambikna watakale Adam ambikna nyawai Muhammad. Magai nasaba ang kami meninu Muhammad yolotan ripancajin na sinin na sewa-sewa tapi ambik na watakale yan naritu Nabi Adam alaihi salam. Bu makutane Nabi Adam wadi gawi tayo tapana Nabi Muhammad. Maka day pong Allah Ta'ala Adam komelo komite tapana Nabi Muhammad as-salawa koyolo lori Muhammad. Jadi namo Nabi Adam isuruh to yolo masalawa goncina komelo komite tapana Nabi Muhammad. Bu maka dari pun Allah Ta'ala Adam komelo komite tapana Nabi Muhammad asalawa ko Muhammad. Maka dari Nabi Adam dia bisa ni masalawa puang dituntun Nabi Adam maka da acuerika salawat pertama pun Allah Ta'ala paguru Nabi Adam yaitu marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ina ro salawat pamulang di paguruangi Nabi Adam pun Allah Ta'ala langsung paguru Nabi Adam. Ini salawatnya Nabi Adam. Marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Na banci Nabi Adam ye na inapa na sapungang okko indok jarinna na sapuangi okko matanna na iti tapana Nabi Muhammad okko kanuku indok jarinna Nabi Adam alaihi salam. Jadi HP 4G pertama di dunia itu kuku ibu jari Nabi Adam. Ini HP bebas pulsa pertama di dunia. Dan pada HP tayalinga apa pulsa harus bagus jaringan. Betul tidak? Nabi Adam naite tapana Nabi Muhammad ukko kanoku indok jarinna Nabi Adam alaihissalam. Dan ini salawat memiliki keutamaan Pak.
Ang kasi di hadis na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya hadis sebahagian besar ulama mengatakan ini hadis hasan. Kemudian Rasulullah menjelaskan, barang siapa orang yang membaca salawat Nabi Adam, setiap muazzin mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi aku makari Pak Bangi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Misalnya nono masuk pada subuh teh. Ya aku makari Pak Bangi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nainappa tabaca ya Roma kada marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nainappa ya sepung ko indok jarita ya sapuangi ko makatahu. Maka de nabita ya tutawe de namate narikode naite onrona okusuga. Jadi malapi ya salawai. De namati ya tutawe narikode naititang onronna uku surga. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad. Makanya ya robo aja tandupai nariko maka de Pak Bange asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bi habibi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sepung Indo jarita napa tasapu aku matata. Insya Allah Nabi berjanji bahwa orang itu tidak akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut sebelum Allah membukakan pintu surga yang akan dia tempat. Luar biasa. Salawatna nadiana Andre Guruta Kiai Muhammad Fasih, Guru Tafasih ya, pendiri Pondok Pesantren Darul Dakwah wal Irsyad Takalasi, Guru Tafasih Al-Maghfurlah. Ya roh Guru Tafasih bu, andre Guru ta Puremas Sampajang Asara. Biasanya itu Guru ta ko Puremas Sampajang Asara tuda ko jasana sujadana ma pero na guru na marpe. Naubi mada pero siari ari anak guru na makada na ye mako kue melo ka suroki maka dia anak guru na aga melo ya suruang kuang bu isuroy na jokkano mukia kalabong ada nasa nangi tawe kue kalabong ya roko mate tawe ikia tanah itu. Ya, kalembong mo to? Kalembong ha? Goro. Nah. Makadai guru ta na jokka no mukia goro. Ya, ka goro. Ya. Makadai anak guru na guru ta puang niga mate. Makadai guru ta jara mo aku tanana lono ijallokan yon rona loni kiai koro tanero. Pure ikiai ro kiburu ya ro kalembong ya ro goro ero. Alhasil lesu ni anak guru na guru ta makada puang pura ni ikia kalabonge goroe kiburu makade guru ta na ia makokwe na upi na puaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lewu ya se'na sujjadan na guru ta pura kiame mani kalabon na pamati. Baga tasadiro papi jepuna ro guru ter. Depa na mate na suruh kiame ma yolo kalabon na yolo tamate. Na pajecengi syahadat na napalewu yasana sajadanna mate guru ta kurakia kalabon na napamate. Agar rahasia na yoro. Ritempo na to guru ta puray tanay. Maka dana rekomelo ko na pitang onrom matu kung Allah Ta'ala risurugar yolo tamatemu. Depa mo mate. Nawirik ko alama kung Allah Ta'ala riyolo tematemu, kamu harus selalu mendawamkan itu. Nariko makade Pak Bangi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sapungan ijarimu salawat na Nabi Adam wasapuang yung kumatam. Itu salah satu amalan guruta
Al-Maghfurlah Kiai Geruta Kiai Haji Muhammad Fasih. Nah, itu Bapak Ibu. Selanjutnya, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut nurun fauqa nur. Nasabaya tu Nabi Muhammad disebut nurun fil basyariyah. Tajam ni rilebok ni gelinoi di alam yang nyata ini. Yaitu Nabi Muhammad tajam ni rilebok ni gelinoi. Ya narodin ri ramping kiro maka dama pamula yaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melot tamatinro latu masadita melot manre melot tama wc kurang mana na Pak Guru ki Nabi ta. Jadi di dalam dunia ini ye komelo ki salama acueri petunjuk na Nabi ta. Karena Nabi itu berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu. Bu. Ye ko Nabi ta janciki ya tu Nabi ta bukan berbicara berdasarkan nafsuna. Tapi ia ko Nabi ta makada tonga ya tu magai wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ia ko Nabi ta mak bicara wahyu langsung oleh kupung Allah Taala. Ia ko Nabi ta janciki ya tapu bawan ni dena pada ko calik janciki. Ko calik janciki bisa benar bisa tidak. Betul tidak? Angka kebiasa janci ko calik banyak. Iya. Ya ko Nabi ta janji kata putawa ni. Kenapa Nabi itu Pak shadiqul wa'dil amin. Sininna adan na tungan din kenapa le Nabi ta. Coba lihat itu Nabi saking cerdasnya. Bu. Cakarudu ni je bita. Mega ni dena nak kada ye makanan ni ba. Mangoro ni. Yaro Nabi ta ang kasi di hadisan na Nabi ta Roma kada asyajaratu buyutul ma na iya tanat-tanangi bola na uwaye. Ini ilmu biologi. Na iya tanat-tanangi bola na uwaye. Ya biasa ini kan kita tidak berpikir itu maga sinang kaya tanah-tanahnya bolana waye ternyata dalam ilmu biologi ya koto mas sekolah ya di Pak Guru ki maka pohon itu dapat menyerap air. Ya tanah-tanahnya ya naro ura 6 miso iwaye. Jadi ya tu tanah-tanahnya ya ko itu bangi ya na tu na nega uway tama lalo na bolata. Magay nasaba itu bangi bolana waye makanya tamamana bolata. Ina to na mega banjir makokoy. Magay nasaba itu ba mana tanat-tanange igundulu mana bulue nape bubeteeng. De nagaga bolana waye yana to na tama ko lalo na bolata. Pura meron ni narampi na dita makada yatu tanat-tanange buyutul ma. Bolana waye ye ko tatupang yatu tanat-tanange yan na na mega terjadi banjir. Padahal itu sudah diajarkan Nabi. Apalagi kecerdasannya Nabi. Makanya Nabi tak yaro aga sanay tanat-tanang pohon itu bolana jinge. Secara kasat mata makutana ki makadamaga dan kayaro tanat-tanang pohon-pohonnya bolana jinge. Ternyata kalau pohon itu Pak ditebang, itu bamane itu pohon-pohonnya, ya na tu namega makokojit tama mana ni kubulana tahu biasa di sekolah-sekolah itu biasa itu terjadi kesurupan massal dan lain sebagainya. Magit tama mana jinge koro. Kenapa habis rumahnya? Makanya itu penghijauan program pemerintah itu sudah benar itu Pak. Tinggal dilaksanakan. Kenapa? Karena kalau pohon itu ditebang, itu bisa menyebabkan jin-jin itu keluar. Berserakan. Magai isolangi bulana. Nah itu Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi Nabi itu manusia cerdas. Dan kecerdasan Nabi beda kecerdasan manusia biasa. Apa ya kuidi mak bicara, hawa nafsu mak bicara. Otak akal pikiran kita terbatas. Tapi ko Nabi tamakada itu adalah petunjuk wahyu dari Allah. Bukan karena hawa nafsu. Jadi ko Nabi tamakada tapuk bawan ni. Itulah kemuliaan Nabi. Bu.
Dan Nabi itu disebut nurun fauqa nur karena Nabi itu adalah syafa'atul uzma. Syafaat matu kusuri mundri. Itu Nabi ta. Apa itu Nabi ta? Dia nak kena mati, Bu. Bu. Iya Nabi ta, dia nak kena mati. Maka namanya hingga pada ikut buruk koro di Masjid Nabawi. Siapa yang dikuburkan di Masjid Nabawi, koto jok kaya ro umrah, tolau haji, angka tunangka watun lauki masyara koko buruk na nabita yang biasa kita sebut dengan areal raudah. Ya koto lau raudah, maka ni tahu tolau masyara ukuku buruk na nabita. Betul tidak? Ni gay kuburu koro kode nang kadamate nabita. Secara hakikat nabita dek nang kadamate. Kenapa? Bal ahya inda rabbihim yurzakun. Yaitu nabita hidup inda rabbihim di sisi Tuhannya. Yurzakun, diberikan fasilitas oleh Allah. Nabi itu dimuliakan, diberikan tempat agung oleh Allah. Saking keagungannya ini Nabi Muhammad, Pak. Al-biran Nabi Muhammad. Bu. Alasan pertama. Ya. Oh ya, alasan pertama. Ya kotolau masyara koko buruin. Loki ko buru na neneta, ko buru na beneta, ko buru na lakaita, ko buru na manta lakaita. Ya. Ako lauki masyara ko burubu, agay pau. Assalamu alayka ya ahlal kubur warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ya rogai baca kalau ki masyarakat kubur. Assalamu alayka ya ahlal kubur. Tapi ya kolaba ki koko buruk na nabita, lenang kana to makada assalamu alayka ya ahlal kubur. Betul tidak? Agak pala baca assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Denang kana to makada assalamu alayka ya ahlal kubur. Magay nabita di memato nang kana disebut ahli kubur. Yaro nabita hidup terus. Makanya disebut assalamu alayka ya Rasulullah. Itu alasan pertama. Yang kedua, Bu. Oke. Matit masa timo ba dito natin ro. Ya. Iyaro ini ahlus sunnah wal jamaah. Ang kasi di amalang yaro. Ikiringan ni Fatiha to matita. Betul tidak? Ang kagakwe de nakiri Fatiha to matena. Ada? Ang kagakwe de nang kanakiringan ni Fatiha to matu ana ora yang sudah meninggal nenek na to matuan ang kaga. Dito gagadi? Okay. Kita sepakat. Iaro ko makiri baca akoraki iare ga makiri pate ki lo pate haki lo tomateta dikirimkan surah Al-Fatihah. Ia tu biasa ipau makada ila ruhi. Niga sana lo ikiringan umpamanya ila ruhi bacetang Al-Fatihah. Ila ruhi ambotang Al-Fatihah. Ila ruhi Muhammad Idris Al-Fatihah. Oh, tame serta. Ya. Ila ruhi Siti Al-Fatihah. Ya toh? Yeko angka tomate dikirimkan surah Al-Fatihah maka lagi ila ruhi. Betul tidak? Tapi eko nabita denang kana to makada ila ruhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi eko dikiringan Al-Fatihah tanpa makada ki ila hadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Saya kirimkan Al-Fatihah ila hadra kepada yang hadir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu selalu hadir di hati kita, selalu hadir di jiwa kita, selalu hadir secara hakikat dalam kehidupan kita. Nigi rampe-rampe nabita na hadiri kang ka kung Allah Ta'ala fi maqamihi rilalana yatu onrom. Itu hadisnya sahih. Jadi Nabi Muhammad SAW
yeko iparingati maulid na irampe-rampe alabilana, insyaallah angkay nabitta melodoangaki. Amin. Kenapa Nabi itu disebut syafaatul uzma, syafaat matu kusuri mundri? Degaga Nabi suruh wati mancadi syafaat kusuri mundri kecuali Nabi Muhammad. Bu, aga yasa syafaat. Wareki contoh, yasannya syafaat kurang lebih seperti ini. Ye komelo kita ma bolana Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Bupati, ngateru-teru kita ma tapanati ke kisapange. Maka kalau komaga kue, betul tidak? Ye, tapi ye konati ke kisapange tapan masui Pak Bupati maka aja mau ganggu ya tua, iya mau bi langsung ki nantara tama ke ruangan Pak Bupati. Kenapa? Pak Bupati jadi jaminan. Maka toro matu ko calorina ko burue. Ye konabita mancadi jaminan, angke matu malaikai melo paresaki. Nampak ina tanai malaikai, tapa mangkai nabita maka aja mau ganggu ya tu. Magawi itu adalah orang yang menjadi jaminan saya. Itu namanya syafaat Nabi. Maka dari malaikai num kanomul arus atindrono pada tindrona botim parui. Itu syafaat. Jadi komelo kilolonga syafaatnya Nabi tak. Denai paresa ki matu kecolorina ko burue. Dena nai tanai ki siaga malamu. Nabi yang jadi jaminan. Bagaimana caranya? Ittiba Nabi, ikuti ajaran Nabi, kemudian perbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahasia utamanya harus cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yenatu nato maulu menghadirkan rasa cinta kepada Nabi. Apuji-puji di Nabi ta. Apa angkat tu tahu timakutana makana magin atau maulu. Padahal maulid ini Bapak Ibu, itu adalah wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Makanya Sya'alawi Al-Maliki mengatakan, tidak pantas orang yang mengaku cinta Nabi mempertanyakan kenapa kita gembira atas kelahiran Nabi. Nah sebab itu ya senge maulid kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad rilebuknya yelino. Maka kita semua menginginkan syafaatnya nanti di hari kemudian. Mudah-mudahan angka barakah na agawa peletukan. Nasabak mega ni kita kasih sisele ni utu na tatong megatoni cakado. Megatoni kita ni na nama cawa. Keru mani bangina, mabak ni bawa. Papada to nakan nestaru. Bapak Ibu nasabak malampe-lampe cara maku si mohon maaf. Mudah-mudahan turun ibarakai pada toha turun na busie makokoy. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sayyiban nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل على محمد وآله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أكرمنا بكرامة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بكرامة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بكرامة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفنا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء. اللهم إنا نعوذ بك من كل فتنة الدنيا وفتنة القبور وفتنة المحيا وفتنة الدجال وفتنة النساء. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mungkin ini yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.